jia bang ni lisa missionary rong pipi. Aprang si jihek pen biar ta arju ikta. Armu jeng pensi boka jana hawal free Christmas kata London. Keronia long Red Horn Division Army atumpen siding si plastic pen cepat jok ponjiapan towar karkop. Cinglum pet pen hampang asong kace song ni troke playing Karbiang Long Autonomous Council Japon si penap Dr. Himanta Biswa Sharma pan Guwahati along cetong damji. Arni piniru Samson Singh tia cataya long pirang kia mai ke pha long KSA mai pu bijoy be pen radaphan kapachinia tengke penap hampang asong la pen Karbiang Long Autonomous Council atung Himanta Biswa Sharma aphan Guwahati rong sopi along cetong dampen cingwai cingsai damji la swalong jongsi Jadi kita sudah buat honorable siapa orang tim Karbiang orang kali itu amat boxer buat kalau itu inisiatif itu kita rapen anope lapen rat atun tame than pachini pon jiaphan usi ninje pon news text report news pass Karbiang Long. Responding to our demands जितु जोआ 5 तारिखे आमार जितु डेप्टी कमिशनार ऑनरेबल डेप्टी कमिशनार ऑफ कार्बी आंगलং डिस्ट्रिक्ट तेखेते आमार डिमांडर ओपৰত स्टेट गवर्नमेंटলৈ তেখেতে এটা হেৰি লেটাৰ পঠাইছিল আৰু লগতে যোৱাকালি जितु 6 তাৰিখে আমাৰ कार्बी आंगলং অটোনমাস কাউন্সিল অথৰিটি আমাৰ ডিমান্ডৰ ৰেসপন্ডৰ ওপৰত তেখেতে এটা মিটিং হোল্ড কৰিছে আমাৰ অল ষ্টেক হোল্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন লগত আৰু कार्बी आंगलং অটোনমাস কাউন্সিল যিটো টিম कार्बी आंगलং কালি যিটো আমাৰ তেখেতৰ সিএমৰ বাংলত আমাৰ আলোচনা হৈছিল সেই আলোচনাৰ মৰ্মে আমাৰ সিদ্ধান্ত এইটোৱে আছিল যে সকলোখিনি টক্স ফাইনেল কৰা হ'ব আফটাৰ ডিসকাশন উইথ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা and representatives of Karbi Anglong Autonomous Council and the representatives of all the stakeholders of the social organizations of Karbi Anglong. গটিকে যেহেতু আমাৰ অনারেবল মিনিস্টার ডাঙৰে অহাকালৈ আমাক গুৱাহাটীলৈ মাতিছে সেই সকলোখিনি সমস্যাবোৰ সমাধানৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যেটো টক্সৰ কাৰণে সেই গটিকে আমাৰ অহাকালৈ এদিনৰ কাৰণে আমাৰ হেৰিটো সিৰিং ডেমনস্ট্ৰেচন প্ৰগ্ৰামটো সাসপেনশন কৰা হ'ব কাৰণ আমি যেহেতু গভৰ্নমেন্টে আমাক টক্সৰ কাৰণে মাতিছে সেই গতিকে আমাৰ যেটো স্ট্যাটাস কো যেটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব গভৰ্নমেন্টক আমি যেটো সংহাৰি দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি অহাকালি এদিনলৈ আমি বৰ্তমানলৈকে সাসপেন্স দিছো এদিন কাৰণে তাৰ পাছত আমাৰ Keroni Police Station angkang Keroni along kedo Red Horn Division Army atumpen cepahem pu ponsi pini Keroni iruipen kang nia hitia long karkokar phek akamate plastic pen kacepa jog jia phan pura skula usoma atumpen cerok dog dosi toa arkok pon paklang lapen amreng MSC Rina Terang Pita cetong dun. A Savior is born for you. Puate PN Ponsi United Christian Forum atum pre-Christmas celebration mate katalon ajay mek dengpon. Pini adab japralang so Holy Family Church japralang so pensi gari motor bike lapen armu pache jeng Ponsi Balipathar Sarihanjan Sukhanjan pen puthot cherui thusi silunian an pale damlo lapen at one Christmas ahir jume radaphan pajirpon. Borsali Teron Encore Ferdinand Eka Rajas Lekhe Birtarang Junes Timung Raju Sharma, Joyanta Sangma, Reverend KS Ronghang atum cetong dun si Pinia Maya Long RDP dun. Bokajan pen Bisnu Lekhe News Pass Karbi Anglong. Non malam so pan biar tang tong sina. Isan Motors, an authorized dealer cum showroom of Royal Enfield in front of Langpi Dehangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, near District Social Welfare Office. Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam.
All types of accessories of Royal Enfield are available here. Easy finance are also available here. For more details, please contact 9957 988 008 or 7896 169021. Hem todlun pen ajat akisung penta pajokun ajakong. Guruji akemang nang litum ahem tin penta paman lonang rengdok rengni. Nang litum ning kehang ason ghontain kora pli angbong pleng vegji. Ning kehang ning kang sam abang pubang phiaphan kapalong. Bepar beha along katiku ning kacecor ateng adamasar kapachok un kar I kahing no ajakong kapavir pinanso kacikak ang tan adet kedam ahuni jangso kipadeng kahinu asai kiklem hi daini asai preng pen kapajok kam jam kapachunji along kapakroy kaching hon ki jumre pen kapajok ning chibi ikha ning kachet he kave so arlo mate pei atum ladak batai sibak humri ik lote ang thek long ik vegji la 7088607981 a number along humri lote pleng ik vegji Hindi kalite English alam pensi chinki long ikji Guru Kabirji Ajmer wala Kardok pene ke sengkana farman advance Christmas kardok pajero la pensangku rara phan kirtimit pajero Lapen bangso ji klorjon nang ditumi etmi pun pen lapen opran mesen pen bangso one Christmas katalong nun thek japan here to me hangno Anparta litum news fast karbiang long ahin pen Evan Christmas ahir jume bajir tulo. Nasi ini tum news fast karbiang long kilang arada tumaphan ini tum news fast karbiang long ahin pen one Christmas kardo bajir Dirtakan konten nang chirui tulo. Atumi asama deda long kapreka di malong Kongres asong atum kacesong asonsi Bukajan Blok Kongres asai hema thengno along ta Ghonta proxy aparman choche junje pen CAB aputhak kacesong Alang litum ke hang atengge BJP sarkar atum prabjin pen CAB CN nangji lapen anparta hormu hortar anam kapasu pen chenglok penang an rat aphan ke pasung aputhak pen pajok nangji puta ke hang padopon Kedamtang mati jong ni phai trok arni karbi adama sar puthak chehu chiput pon bangso chehu chiput pon along Pastor Jos Gur Ming Lian Mar chitong dun bangso along Harsing Pro karbi lamlun tok bang lapen dun sepo sar edrong par alang litum angbong karbi akhai atum chepachor cheparup mate adama sar puthak chehu chiput padopon baithalang sopen rajan ronghang news fast karbi anglong Jadi namthani ko amat koya bor kelo indeng isilo koya bor kamthum indeng isilo lapen ning pining so kaching ke indeng isilo indeng ke thomlo lapen ke hang indeng isilo an indeng filo lapen kapangri indeng holo ahem ke thom indeng troglo lapen ahem ke thom det pen api apo tu ahem thom det pen api putho hala amiani tu malong pinansu bahini damsi cilang dam lepo lapen la det pen api hala kacipadon amiani tu mabang putho hala ong along pisu kacithon angdeng dam lepo la det pen api lotangge inuda kaya long Putho kibang tri uwi ang deke lake don baring si cipudet po Parasan ho nang ni than ponglo ke jengsi ke kovia por ke thon pulodang te ilitum kosong si klem nang po na masaro ini tung kuya bor ke thon bangke lolon we si kuya bantai si pen lopo la lodet panapi lotangte
Ilitum goya bot kang tumang de dampi. Pinya birta la pansi pajulo do mithak me kardom.